Runmawi TV clear to te chibai vek ule vanal swangi kania Chanchinthar ilongai thlang u amasain chanchin langsar zwalte Lengpui Airport atangin protected area permit nei lo American thawnkir anni MNF Senior Vice President Dr. Lalthangliana'n Mizoram Universal Healthcare Scheme chu mihausa le rethei inthliarna diktak niin asoi Aap Aadmi Party Mizoram-in Aizawl Peak Resort Zuangtui chu Aizawl Municipal Corporation atanga phalna nei lova sak niin ansoi tuna chanchin kim changsokin Lengpui Airport atangin protected area permit nei lo American thawnkir anni American nupa chu protected area permit PAP nei lova Mizoram-in lu awangin Lengpui Airport a shen ani nuwa inrin nikal ta khan thonlet anni Turandanin United States kwalet tui PAP nei lo Mizoram lu tum anom ti thu shat lok ani awangin Lengpui Airport a zirtop nikal ta khan lo endik ani a PAP nei lo lo thleng American nupa chu shen zuinghal ni in ti fel ngai te ti fel ani nuwa inrin ni khan thawnkir anni kumsom pali chung sarkar lai puin alo thladul to PAP le RAP nei kherlova Mizoram to theina chu nikum December thla achang khan Ministry of Home Affairs in khau takaken ko le turin thupek achwa a PAP le RAP hi olsam zokin online a dile thei turarwa man ani thung he khwa khirna hi Myanmar ramri depa Manipur Mizoram le Nagaland tan bika tinun tharle ania sarkar lai pui phalna nei lo chuan heng state pathuma te hian ram chen khat mi te chu an lu khap nei in heng hi Mizoram kaltlanga Myanmar ram dang mi lut anom chinawanga malak na nia ngai ani MNF Senior Vice President Dr. Lalthangliana'n Mizoram Universal Healthcare Scheme chu mihausa le rethei inthliarna diktak niin asoi MNF Party Pisa Mizo Namrun Aizawl MNF Party chung inkhom vo ina neya he thu hi Dr. Lalthangliana'n chuan asoya Mizoram Universal Healthcare Scheme thar kalpui tura ZPM kai shwai sarkarin ma alak na ron om ngoya angai private hospital tele sarkar na thok inzom khompol FMGE NW te aron lauti soin system fel hele board swar takin Mizoram Universal Healthcare Scheme chu April ni khat sangni somni panga khan Mizoram pumahman turin Chief Minister Pulal do oman vanapa hola atang zarani ati sarkarin Mizoram Universal Healthcare Scheme arwahman le AB PMJAY chu scheme thumun le akalphung le healthcare bill dan po in ang aming che asang ani thu Dr. Lalthangliana'n chuan soya Mizoram Universal Healthcare Scheme po package system adon ani thu le he scheme noya hian damlo ten an damlo na azira package unlock ang chau damdoi in achanga bill sak thei ani thu le abak sen saudang zong chu damloin apek bel tur ani thu asoi Mizoram Universal Healthcare Scheme a thil fel hel tok lo le du khop tok lo na tam taka omnia lan thu soin Dr. Lalthangliana'n chuan hei wang hen private hospital le sarkar na thok inzom khom polte rona siam that thwaya chula ti a he scheme don ani lain heng ho hi ronin filfai le huamzau takadwani se private hospital le sarkar na thok polte point anzom she arinom lo thu asoibok Mizoram Universal Healthcare Scheme chu package system adon ani awangin private hospital le sarkar na thok inzom khom polte point anzom du lo ni in Dr. Lalthangliana'n chuan soya package rate chu private hospital rate tenen khai khinin a in thlau ema private hospital tanzom ahardo ni in asoibok Asian Development Bank atanga loan puk phalna MNF sarkar in ati fel to po tun thleng in atakram ala thleng lo ni in Dr. Lalthangliana'n chuan soin harsataka MNF sarkar in approval alo ti fel to loan agreement zia thei mai to tura pe to hi ZPM sarkar hian bo zoya ti hlotling ngei turin kangen du ani atibok MNF sarkar kalta in SCDP atana asumda chengvai bel cheza somnga achanga chengvai bel che somli chu sarkar tharin healthcare barul na mangti Dr. Lalthangliana'n chuan soin hemi ba ka MNF sarkar in healthcare bill pek na tur liao finance department in fund allocation alo pek sa chengvai bel che somruk achangin engimozat healthcare bill ba anrul thei pha ni in asoya ZPM sarkar in healthcare bilba apek zongzong chu MNF sarkarin alo rahman sale da sa sumachanga pek vek ni in asoibok Dr. Lalthangliana'n chuan Mizoram Universal Healthcare Scheme chu mirethei ta nilovin mihausa tan chawadwana ni ati a achan chu RSBY noya AB PMJAY
kan han mang chawa ABPMJAY hian cashless nuai nga package akeng tela chu package system chu Mizoram Universal Healthcare Scheme hian anen ton ta a inthliarna real peer zai hi Mizoram Universal Healthcare Scheme package a cheng singkhat sang khat ania consumable items damdoi OT charge bed nursing care zong adai vektura ni ti ania ma se adai teu silo package ni chuan damlo khan cheng sing ni sengta se cheng sing khat sang khat apel na zong kha bil theilo chuwangin Mizoram Universal Healthcare Scheme hi ABPMJAY duplicate rongvar hi rong enga an thlak mai ani Mizoram Universal Healthcare Scheme phena ABPMJAY an phumru a tuna cashless anti hi kumsang ni sompakwa atangin Central in Healthcare Scheme cashless in akalpui dai to atibok ani Aap Aadmi Party Mizoram-in Aizawl Peak Resort Zuangtui ami chu Aizawl Municipal Corporation atanga phalna nei lova sakni in an soi RTI mga zona chan na andon danin kumin February ni sompariata Chief Minister Pulal do Oman ahon Aizawl Peak Resort chu phalna nei lova sak ani thu AP chuan an soya IMC area a IMC shat puina tel lova sak ani chumak anti thu soin skywalk nei tu ZPM MLA nia soi ompo shat sian anchak thuan soi AAP Mizoram Working President Pulal ngai omatsuan skywalk skybridge chu Mizoram tan le Mizo te tan chalema se IMC huam chunga mi IMC shat puina le endik na tel lova sak ani awangin ahim tok lova an shat thu asoi social media an mu anga balu bek zaruk da chin panga ahim tok le tok lo enfia ani po tak ani chuan modern technology chaber man ani lauti na ani thule chatrup na thleng thereng niya an ngai thuan soi skywalk chu Mizoram tan po achangkai tak lanizel tur ani laya IMC shatir lole phalna nei lova siam ani chu an shat thiam lauti AAP Mizoram swan an soya hemi chungchanga IMC in ma alala lo po mak anti thu an soibok Voinkan Siem Conference Hall Chief Minister Pulal do Omahovina Some Rifles from Advisory Committee to avoid Khatnan and Chukoma AR Chwa Sanrama Malakdan Dur Chungchang and Soihova Voina and Ngai to Azinga AR Chwa Sanrama Mizoram Legislative Assembly Complex Tin Dura Roman Napo Atilnia Tudon Ani JD Commissioner Puvanlal Dina Fana in AR in Ankalsan Building Shang Mantetsu Aludnet tlak niam dana chutin cheng vaibel chenga vel pek angai do nialan thu asoya Aizawl Borsap Engineerial shat puya po intun Aizawl khosang le lamwal chevel joint verification report ta pebok advisory committee hian AR ram chunga ram nei mi mal pole ko shante chu an ram pas te sarkar hlandet vek turangen ni se ati a ram nei tu chen khat kor ta sarkar khingmek te po an thu boy te hnu kir tura ngen an rela sipai chwa san ram te chu mi mal pol party NGO le ko shan kuta lutlo seti in lungrol takin thu an titlu ani Home Department te changa rod na lut AR chwa san rama Some Rifles Memorial din tele Intech Mizoram chapter changa rod na lut Some Rifles Cantonment Building chu Von chat tura ro man na ba ka UDNPA Department ta changa rod na ropeway project siam na tura ro man na tele power and electricity Department ta changa rod na substation din na tur te po vo ina an soi housing atel ani Some Rifles in Babutlanga ram an swasan zarkot veng Joint Action Committee kutatlan tele Mizoram Florist Association na changa rod na flower market emo show house din tele Aizawl Matlir Pol AHP a changa rod na Some Rifles swasan rama Mizoram Police Duty in da tele Lalthangliana'n Cultural and Community Center saktura ro man aya Aizawl Green Park siam zok ni se tia rod na tepo atel Mizoram Gorkha Mandir Sanchalan Samiti Bazaar area Aizawl chuan zodin huna Assam Rifles Hari Mandir chu omchunsom se ti in rod na an thlena mi male pol changa rod na lut biak in mun Mizoram Sinod hna pek tele parking lot siam tura malak baka Bethlehem branch YMA changa YMA plantation siam na tura rod na tetsu he chut khoma soi ho zinga atelnia thudon ani bokani UDNPA Department lamin master plan an lodwan chin po an clear hova atrul anga clear ho le atan an da bok advisory committee hi section 6 of the Mizoram Registration on Use of Transferred Land Act 2002 why adin ni in Chief Minister chu Chairman ani Home Minister chu Vice Chairman ani official members somparugba ka invite this po chang ayo sompali until bok
Kumsang ni somni January achanga kumin March thlathenga Mizorama Cybercrime Police Station a thubuai zialu to zinga sumlama inbum na thubuai atambera thubuai zialu to zongjong achanga za somnga le paruk point pathum pariat atling cybercrime chinchia danin sumlama inbum na thubuai za somriat pakhat zialu to ni in hengte hi online manga inbum na le midang sum don manga lak sakte ani hengba ka hian ruk thubuai somthum le pani zialu to ni in nau panglaka hurswal na lam hoya chet na thuboy som paruk zialu ani to bok social media kaltlanga invo na thuboy pakwale phalna nei lova mi thillak thuboy pasari le dot manga thuboy thedar thuboy panga zialu to ania social media account hack thuboy pakhat zialu ani bok cybercrime police station in atarlan danin kumsang ni somni pakhata changa kumin March thaingkara sumlama inbum na awanga sumhlo chengvebel chekhat le noi somdi le pani mulet ani to a kumsang ni somni pania lama inbum na thuboy zialu tamberin thuboy za somnga le pariat zialu ania kumsang ni som ni pathuma thuboy somsari pani zialu ani kumin bika March ni som pakhat thlengkhan cybercrime thuboy som pathum zialu to ni in hengzinga thuboy paruk chu met mi pat mei chiat na rongkaya invo na thuboy ani a thuboy dang pali chu sumlama inbum na thuboy bok ani kumsang ni somni pakhata changin cybercrime thuboy wanga manmi zale som pathum anom to a hengzinga hian kumtling lo po telin cybercrime awanga manmi zale som pathum zinga somli te chu thiam lo chantir to anni bok FA Airlines Managing Director Professor Fauzia Arshid Swan voin khan Chief Minister Pulal do omatsu apisa muin Mizoram ne na thoho na turwa manna anne te asoipui Professor Fauzia Arshid Swan Mizoram moi takchu khwalzinten ol samzo ka antlo theinante Mizoram tharchwa organic thlai te zawzo ka zor chwa nante achul angzela Aizawl khopui zau na emo khopui thar din ko nga po Mizoram sarkar ne na thodun andu thu Chief Minister chu ashila intan sumle pai senator thil a omwak lowang sarkar thopui kan du ani bera fan chu kan nei di Chief Minister chu ashila ni Chief Minister chuan cargo lama thoho tha ti thu lo changin anrotna te chipcher ta ka shat masak achul thu asoya zakin kimchang ta ka thelut tura turin alo rona FA Airlines chuan vo inve khan anra manna te chu chipcher ta ka zakin sarkara an thlen nia shat ani Lunglei Municipal Council LMC huam chunga changa chwa du le du lo te mingla in hauruang khwa local council hwai hotin community hall avantlang inkhom kawani a hetakal khom hauruang khomi puite chuan LMC changa chwa an du vek nia thu don ani hauruang local council chairman puzo thanmoya sailo chuan VC le local council in thanzo nuwa NGO coordination chut khoma hemi chungchang hi an ngai to ati so in LMC achanga chwa dan ngai to na malak chu an thutluk na ani thu asoya he thutluk na hi bo zuin wantlang in khom po ko ani ta ni in asoye hemi chungchanga an malak na hiana rang thei ang bera Chief Minister emo Home Minister emo mu an tum thu hau ruang local council chairman chuan asoya NGO ten thutluk na an siam nualar sa mu an tum ero an la hlo tinglo ni in asoye hau ruang khwa hi lunglei atanga tlabung kong lunglei le phai ruang kai kho inkara omni in zavel khwa atamzo kutna thoka eizong anni hauruang ba ka hian lungpui zo le zobok khwa te point LMC atanga chwa andu thu an lo soi to bok Muslim dana athlona thuam lam thil inpek na dan Waqf siam chat sungchang inzirtirna Waqf Sudhar Jan Jagran Abiyan workshop program of Khan Hotel Regency ani aniya he hun man pui to Union Minister of State pu Pabitra Margaritaan Waqf Amendment Act 2025 Zuangtui mi puita na hamchat na athen theina tura malak na ni in asoya hunrei taka changa thil dik lo thleng to te tidik na tur ni in asoibok Pupabitra Margarita chuan Waqf Amendment Act 2025 chu khotlang nuna ro rel na dik athen theina tur le langtlang le huap zo ma son na athen theina tur ni a soin ram mi puite choisa na tur ani ati a Joint Parliamentary Committee members somthum le pakhaten Waqf chungchanga petition sang sari somsari pani lute thlanga chungin voi somthum le pariat chukho min anzir chiang ti soin mi zanhi somriat le pani anron baga parliament ta darkar somni panga chungvel soi ho ani nuwa pas chau ani thu soin hei hian mi pui ro rel na manga dan siam that ngei ani ti alantir ni in a soi Mizorama Waqf Sudhar Jan Jagran Abiyan convener Pulalrin liana sailo po in Waqf siam chatin atumper chu India ram
Puma Muslim ten anman Waqf kai noya rambuai le bungro chungchang tiamin thubai sing lidon au mega hedana hian sarkar inrol theilo wangin sarkar chuan India mishing omzong zong te chu engsa khomi po ni se ang khan fekadan noya anom theina turin Waqf amendment bill chu apasani ati India rampumpuya hemi chungchang injirtirna hi nei vek turati ani angin Mizoram po he workshop hi an po saiti soin India mishing inthliarna ba ka sakhwa le rin na theibik omlova rwal khaizo ka thilti tumna ani thu asoibok Waqf hian Islamic law noya thilthon pek a huam veka kumin April nili khan Waqf siam chatrot na Waqf amendment bill sangle somni pali chu parliament a pasania Waqf amendment act 2025 ti ani workshop ne zo vele Union Home Minister of State Textile and External Affairs pu Pabitra Margarita chuan thuthar thedar tu te kom haling kumsang ni somli le pasaria India in ram masona ni theina tur kong vikshit bharat 2047 nei thei tura sarkar lai pui malak na sang hnuaya Mizoram chu state masona ni nge abe sei thu asoya Mizoram-in tin renga mason theina tur anga hle ni asoin kumsom rukliam ta chunga na thlengai lo Prime Minister Narendra Modi a kai shwai hnoya masona tam tak a thleng ti soin marchak biala po remna le muan na thleng chhomek ni in a soibok Union Minister of State chuan Mizoram chu rel kaltlangin ramchung mundang te ne na inkalpo theito don ti po soin railway ba ka kongpui thlo theina le tunlai thiam na manga khovel mundang ne na inpo theina turin malak mekani thu te asoibok ani Lai Autonomous District Council LADC Chief Executive Member CEM Atana BJP MDC N Zangura Rat Natsu Karkalta Zirtobni Khan Larsab General VK Singan ati chua ka heti lai hian LADC Chairman T Zakungan LADC ya ZPM Sarkar adin reng laya CEM Dangruat ani chumak ati thu asoi ve thung LADC ya Sarkar nge ta omlei theilo nuwa kumin February ni somni pasari khan ZPM Sarkar dingin Vizir Sanga chu CEM Atan laklu ani a March ni som pasaria Executive Member Pakwalak lule ni in April ni som pasari atanga ni somni pani sang ni somni pangachung khan emergency session nei in budget po pasa hemi nu April ni somni pathum sang ni somni panga khan MNF MDC som pakhatle ZPM atanga BJP zom tu MDC pani ba ka pon lam atanga thlop tu Congress MDC pakhaten sarkar an siam thei thular sap ne na an thlen le ta a hetukal zela hian vo in khan lar sapin CM Atan Enzangura arwan na chuti chwani in sarkar turin thlop tu ani tamto kemti ni som chunga fia turati ani hetilai hian LADC ZPM sarkar vizir sanga kai shwai chu chia alani loti LADC chairman T Zakunga chwana soya kumin February ni somni palia CM Atana vizir sanga rat ani achanga ni somthum chunga thlop tu ani dan fia turati ani thule fia ani theina tura LADC session po ko nima se session chan ma chairman the deputy chairman an bana wanga session nei the ani tak lo thu te asoya hemi chungchang hilar sap ne na po sha tir ani chungle LADC ZPM sarkar aladin reng laya CEM tharwat ani chu sha thiam har sa ti thu asoibok LADC in thanun hung ber kumsang ne somni December ni liya M Khan MNF in LADC ya bial somni le panga oma bial somni la in ne takin an sarkara kum avei ma kumsang ne somni pakhat August ni somni paruka CEM mang mung chinja kai shwai LADC ya MNF sarkar chu pai thak ni in vizir sanga kai shwai MNF sarkar thau ading le a ni kumsang ne somni palia MNF MDC engem bazatin an swasana wangin MNF le Congress Party sarkar in chom ding le in Congress MDC si lalmuan thanga CEM ani MPCC President Lalthangliana'n ZPM-in an intiam angin so thing an leilova hun phia po an leilova an thlo cham ni in asoi kholian phulen le phwaibuang khua te atlo na he thu hi MPCC President chuan asoya politics hi laldu awanga midang tibeidon na tur intiam na tur mun ani lauti in sarkar kalme ka kutna thok tu te lungain an rumek ni na soi MPCC President chuan sarkar in thlai rate ati chiania soin vai ho kuta lo thei lo na awangin poisa tlem te in an shalme ka alung chhiat thlak hle ati a Congress chuan rami puite ta na anaw hla zong an ti hlotlin sak vek nia soin Congress Party in tiamna NLUP in Mizoram mi puidin hun acha zong in a her danglam ni in a soibok Lalthangliana chuan MNF in tiamna an neya an sarkar la tu te hne na ma anaw hla chan puina an ti sakshat
tur a om lawatia MNF Sarkar kalta nam sipaite ain kamrula alarzok ni in asoi MNF le ZPM chungchang chu BJP mongzom puya puin inthlandona hausa thut party le Christian sakwa do dala nuai chimi tumtu BJP mongzom tu MNF le ZPM nuaya Mizoram-in chunglam malsomna beise ngamchi anilo ati MPCC President Chanchinthar Sarkar in BJP laka anin tiamna anti hlotlin ngamle silo awangin BJP chuan Mizoram-in Sarkar a shek mekatia Mizoram-in sumhar sana na men lo kantok meka atheile arem dan danin mipui da kamin Sarkar chu poisa pukin an manhlel mekani atibok khati zong kha Chanchinthar kan puan theide chuni